Berapa? 540. Coba lihat, 540, oke. Berarti dikit lagi. Oke. Ayo. Gimana bang? Ngomong dong kenceng. Ya, jangan lupa dulu. Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Satu ini siapa? Anta. Bang, ngomong bang. Buat teman-teman yang lagi puasa nih, kita sambil nunggu buka aja nunggu aja. Puasa. Kita ngobrol kali ya. Hah? Ngobrol. Iya, ngobrol. Jadi nih, kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu azan. Mimpi. Dia bareng itu gua ngobrol. Gua bareng sama mantan gua. Hah? Bareng sama mantan gua. Dibalikan sama mantan lu. Kan lagi Siapa puasa. namanya? Boleh. Ini gini ini. Belum mantan. Nanti kenapa? Betul sama dia. Hah? Sudah. Iya betul. Dia lagi juga. Ligo. Ligo balik. Ligo balik dia. Sama cowoknya. Emang cowoknya gimana ngomongnya? Bangsat banget. Iya gimana? Ini ngomongin cewek nih. Iya. Gimana? Lu lagi lu kan lagi ibadah nih puasa. Tapi ngomongin cewek. Jadi gimana ceritanya tuh? Harus dilakukan lebar jadi orang punya sih pangkam. Ini ya. Sekarang legend berapa bang? Kasih tau bang. Sekarang sudah jam. Gitu. Tadi jam 40. 7.45. 05.44 oke. Jadi ya paling 15 menitan lah ya. Iya. Sabar nih makanan ya. Saya tenang dulu boleh. Kasih tahu dong ini ada apa aja. Kasih tahu. Ada SD, nasi, endrek, untuk ya, endrek, Harganya berapa nih? Satu gini. 19.500. 11.500. Ini totalnya 58.500. Oke, kita beli 3 paket, totalnya berapa? 58.500. 58.500, jatuhnya 59.000. Oke. Menurut lu worth it gak dengan harga segini? Worth it ya. Dapat nasi walaupun kecil, tapi dapat ayam juga, walaupun minum dapat minum juga. Oke. Enak sih makanannya. Oke ya. Yaudah kita mau buka dulu ya. Kita lagi maghrib, katakan assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I'm Oke, udah jam 6:06, udah buka dari tadi. Makan, ya, Bal, makan Bal. Makan boy. Oke bro. Udah. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. Cuma guys, habis sholat tarawih bang ya. Kita lanjut ke sholat tarawih, habis sholat tarawih.
Ya Bal. Apaan? Sholat tarawih dan ya sholat tarawih dulu, oke? Oke. Oke. Ya udah Gece, lu copot sepatu kita sholat tarawih. Ya. Udah. Di Bal pakai peci, ya enggak? Sama kita Bal pakai peci Bal. Kita juga sama-sama sholat pakai peci Bal kita Bal. Ya enggak? Agak. Udah Gece, kita sholat tarawih. Jadi buat teman-teman jangan lupa habis buka puasa langsung sholat Tarawih. Oke guys. jangan lupa sebelum habis buka nih buka puasa sholat maghrib sholat isya sholat tarawih. Tarawih. Oke. Oke yuk, assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bye.